Elim-ay, elim degen birösü jok, mekenim kuvaş boldu, bülösü jok. Eneler erkek bala tuğbay kaldı, bu jerde atalardın günösü jok. Bayırkı batırlardın dayını jok, çaldıktı dart kata jurt ayıgı jok. Oğrulu atalardan er jaralbayt, bu jaktan enelerdin ayıbı jok. Getirip ansız dalsız meken güçün, şermende mansapkorlar bilik üçün, çöөлөрün aralatıp momun elge, kayrele kaytalaştı buzuk işin. 2000 som azgırıp ırayımdın, buzuku oşol enen durayındın, şaytandı ersip jüröt aç göz kırgız, unutup bar ekenin kudayımdın. Döletke kuday bergen toy boyt bular, bari bir jutunganın koy boyt bular. Bazardan toğuk baasına satıp alçu, kırgızdı mal katarı oyloyt bular. Ölüptür Batır Manas esil gayran, tababız anday uldu emi gaydan. Kançırı zorduk menen bilik daldı, korkutup şordu eldi aldan taygan. Kançırı sen mekendi süyböysüңbü, korkutup kırgızlardı bileysiңби? Bilikti öyde koydun mekeniңden, çın ele sen kırgızga güyböysüңbü? Ödürap jatat kırgız görböysüңbü? Avalga emne göңül bölböysüңbü? Irıldap elde sökkön çöөлөрүңdүn sözünü takırmani berbeysiңbi? Sen sadır kançıro je göböşsüңbü? Özüңdü ırıspeke teңeysiңbi? Çın ele elim degen ayköl bolsoň, çöөлөрүң antpegile debeysiңbi? Okuçu çöөлөрүңdүn жазгандарың, ит кылып салмак болду элдин баарын. Зордуктап айрыйбыз деп каржашты, басынтып жатат элди айбандарың. Эркек жок кыргыз эмне болуп барат, алдагы сени колдоп жаткан тарап. Кечөө эле 2000 сом берип койсо, жүрүшкөн ырайымдын бутун жалап. Ушулар бүт кыргызды ит кылабы, катындар эркектерди жеп тынабы. Алдагы сен ишенген сойкуларың, билип кой эртең сатат сени дагы. Жөн койсо чектен ашып баратышат, минтишсе батыл элди тажатышат. Түрмөдөн кандай чыксаң дал ошондой, алып барып кайыр ордуңа каматышат. Колдогом мен да сени убагында, эмантпейм калгым келбейт убалыңа. Бу чөөлөр ызылдагын токтотпосо, көз жетпей жатат көпкө турарыңа. Чындык өлбөй чыркырайт, акындарың бар болсо, жетет кыргыз максатка жаратканым жар болсо. Урматтуу көрөрмандар, эгер сиздерге биздин бар чындыкты ыр кылып жеткизгенибиз жаккан болсо, жана бизди колдойм десеңиздер, лайк басып, комментарий жазып, биздин Patreonго катталыңыздар.